National Praise Day ki thoram pangthokre DIPR da research toroba paumis singda Ayushman Bharat aduga atai paumis singda CM IST ki khudong sawa panglakne haina se minister na laukthokre Yemi ki wathok Congress ni insilagat sathavani haina BJP lengang na siragleba maral apaba lengak ki wahi nat ke haina han ki se minister Okram ibobina hai Amasong Anti-Drug Abuse Campaign Committee mori na paikalakba lupa koti pagalakba lupa koti amarong sentham oigataba drug sing mai thadana panganre Maya mukrum jari dom ni every pas impact news ni ke thoksom na hoji pungsa se phawik maro paw sing miam the pizari National Press Day ki thoram Department of Information and Public Relations na sindrang si pangthokre pawmi tarit amadi editor am the National Press Day mari daina state award kusin nakre Nakalamromda DIPR da register tauraba paumi sanini phum doida laingang na haksel ge beteng bang pirgni haina se minister nongthonam birena lauthokre ahan Manipur Rifles Banquet Hall da pangthokhiba National Press Day ki thoromda se minister nongthonam birena haikibada afaba khunai ma ohina bo hona bada kodong thiba kaya mayok na thona thabak torba paumi singi awaba laingang na khangi paumi singi kodong thogdang miam na khangbiba loina na pungning thogot pasangi laingang na athu matam da cabinet decision logduna DIPR da register tauraba paumi singda central government ke Ayushman Bharat ki makha da piriba lupa lakh manga ge haksel ge tengbang phanghanaba loinana scheme asina consent da paumi singda se minister haksel ge tengbang ge khudong saba phangalagani loinana sahi kuding ge oina National Press Day ki thoramda akhanaba editor singda piba cash award ase kara hengat na ba lengang na honaragani hana se minister na phongdokhi paumi singna national integrity amadi communal harmony da loriba thodang adubut singthara dona se minister na hai media na India gumba democracy sat palaiba kamagi port filler oiri state asigi oina so media person amadi media firm singna yamna messier oina thabak tawri tungda su thabak tawgani habigi thajaba leiri nakalabaramda paumi singna lainga asigi matang da wafam thamlakpa matamda meoy amagi career moral sokpa yabadi tawbiganu argument tawnasi loinana lainga ki maikai deki sabsaba maram putoktana sengtok sage haina se minister na tiliba miyang pongning singsinki Profession dedi paumi di oirugum to yam wabani yam noi to ni hujiga dum khangni ai tum lairam gani me aduna ku sarkar na da paikhat ki ba si minister gi haksel gi tengbang paumi sing manung da kana gumba socio economic caste census ki makha da yawbu sing dudi Ayushman Bharat na dum automatically cover to 5 lakhs treatment ki socio economic caste census da yahok da ba taseng na wari ba paumi mayam du madoi khoina chief minister gi haksel gi tengbang anai khoina ma hokdok chari ba leite laira wana mayam single palak ani bhogi kainom to kana inpatient hospitalized tawr kanda fanga da gum scheme du DIPR gi hafet record low bada 243 masi singsi ai next cabinet ta CMIST cover tongna ba adamaina cabinet decision lawrani Nasiki tharamadu dasaru yakeva cabinet PD minister Karam Syam haikibada mioiba khunaina sakolakpaga mari laine na paumi sing thodang so hengalakli kathokpa ngaktana lamjing oiba paumi gi sinfamda lariba sing awaba kokna ba hona basangi loinana hausik lariba lenga asina su paumi sing oiba tawba yaba thabakaya matam gi tawduna lakli haina minister sina phongtoki state asiki sakot thorangi warol kaya miyamna khanghaliba paumi singna yekna batamdana neutral oina thabak Tawbina baso Minister Karam Syam na fel tawki ngasigi National Press Day thoronga bari laina na phokna pham pause ke editor Aribam Robindra Sarvada National Integration and Communal Harmony goina best editor mana khusinaki rural reporting goina The People's Chronicle gi staff reporter Sakol Sem Bigyan Public Health and Hygiene da Hoyanlan pause ke senior reporter Laisram Bisoi Women and Children reporting ki dama Hoyanlan pause ke staff reporter Asem Bebesa Sports Reporting gi oina Hoyanlan pau gi senior reporter Ratneswari Goswami Aren culture gi oina Hoyanlan pau se gi correspondent Naurem Gyanan Science and Technology gi damak naron thongtang pau se gi sub editor Ketri magazine amadi parliamentary reporting gi damak Hoyanlan pau se gi sub editor Puyam Rameswar na sei asigi Manipur State Journalist Award 2018 kusinaki ngasigi thoramadu ko mari laina na journalism ethics and challenges in digital era haipa team da workshop am pangthoki ngasigi thoramadu da DIPR gi director Aispal Krishna yauna mioi kana sarugyaki Manipur ki saukhat thorang da khongjen yang na kadi saukhat pangami ni ngasi honorable chief minister na
ꯑꯗꯩ ꯉꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒ ꯊꯥ ꯇꯔꯨꯛꯇ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯈꯔꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯍꯜꯂꯤꯕ ꯆꯤꯡꯇꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯎꯠꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤꯁꯤ ꯑꯗꯩ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯉꯝꯖꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯄꯥꯎꯃꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯪꯕ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯁꯤएम ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯤएम ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯄꯥꯎꯃꯤꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯈꯟꯅꯕ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯏꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯤएमꯗꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯦ ꯂꯧꯕꯤꯍꯧꯔꯣ ꯔꯥꯟꯇꯤ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯇꯝ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯦꯡ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯀꯣ Chief Minister Nongthonam Birena Lusing Bulai Minister Singam Sumakok Thongbo official Sing Yaw Kangbo and Manipur da Sagali Civil Secretary Yang Sin Kre Chief Minister Birena Secretary Atuta Datana Imphal Iskin Ko Kongwan Zone 3 da Leba B Bonomali Sharma Mayum da Satana Mahamanda da Sariba Maharaj Narsing Amsung Herasan to Fit Tarahum Doi Wangba Senjangi Mitam Sing Yang Sin Ki Chief Minister na Secretary Yang Sin Baloraka Paumi Sing da Civil Secretary Atu Lok Sabha Mikhal Mamang da Sangana Honari Marilena official Sing Amasung contractor Sing da Piriba Matam Pop Gi Manunda Loisinaba Pokta Pikre Hairi Nauna Saba Kwakatel Tonazam Laka Community Hall Ngasi Sagolban SC MLRK Imona Sangakre Sangapia Samba Thorum Adu Laka Club Oriba the Progressive Youth Development Association as in the Pangto Kipani Sangabi Thermata Toiba Mitung and Yorol Period RK Imona MLA Amo in a Sagolban SC Sakot Torang Paikat Pada Matam Supata Transparency Lane Tabak Tona Bohanagan Haina Fondoki mayam yoiba anaraga asi leiriba koina mayam da thamjariba community hall sida mayam tungda afaba porakpa yaba mayam do ama toina lekai gi oimina si haidna ismaina thamsai mayam Hojik the Pangwa Pauda Assembly Complex the Sakang the Basinga Langsilap hand grenade Pokai the BSF Amaga Private Security Amagas Open Nankre Soglaba BSF Adu Z Company gi 54 Battalion BSF ki Constable RK Misra Masung Nambol Sabaleka Assembly Complex the Security when Laiba Maiba Manoranjani Asok Panimag Rims the Pukatan like a Nakre Todok Topam the Pangwa Pauda Numidang Waram Pung Taruk Taram Dida Assembly Complex ki Maning Tangba Second Get Sakang Dabasing hand grenade ani langsilaki grenade ani dugi manungda ama pokai raktuna get ada duty taba BSO ke personnel amasung assembly ke security ado so panang kibani thodok thokpam da IGP zone 1 clay kongsai Imphal West ke SPS Jogesandra Singh yauna police personnel kaya laktuna yangsin ki Nauria Pakala Constituency Manung the Lariba Kungang Sing Komzalis in Tramapan Public Manunda Paba Takna Bay Sing Mapung Para Panganaba Honoragani Hana Constituency MLA is Sobas under the Pondokre Nauria Pakala Constituency Tongan Tongan from Sing the Pakale water supply scheme Sing Pibam Sing Yang Seladuna Wafamasi MLA Sobas under the Pondokibani Mahana Makataraduna High Constituency Manung the Paikaliba water supply scheme Sing Ase Matang Masunaba Mong the Samgatuna Tuba Matan the Loisin Laga Constituency Sing Pangdriba Kungang Sing Ising Pangalagani Haiki. Overall, Nauria Pakang Lapaki and the Manung the Leva, Kungang Sing Ayamba Lekaising, 2019 Woki Manung the D, Soina, Sing Ayamba, Hangmung, never get targeted an equity, respected engineer, equity, educative, Luina and a seat, Saliba Visina, Koita Soina, Namgani, I get Taza later. Pukising si, ako'y yan mosan ba kang napi later mamayaming si, kaya si, ko'y panchat ki manung dalay banina, MG na regagi makada, line department gi, share gi, away na mag-renovation gi program da hapaga, masiloy ng tarutanan na, situhalaga, pagdasing da apabising, adu pitang na bagi pandam da, ako'y executive engineer, chief engineer galoy na nga si, kung si may papapungkit naman. Overall, Nauria Public Health Engineering Department PCD Thawal Division ni Makha Dalai Belilong Harbi Makha Water Supply Scheme asi matam sangna lengang yangsin bita batiki miam da ising piba ngamdre ngasi lekai miam na yangsin basalop da water supply scheme asige overhead tank asi jangka ba madi leak oiben maram orga miam da ising pina basing kalak ba ising arem bada mangdon lairam ba thengna rakhi ba loine na pe na ba fongdorokli water supply scheme asi athuba matam da lenga ki mari leina ba authorities singa mieng sangbituna lamdam asong miam na Thagnari ba awa ba si kokhan na puning singsilakli.
ngasi numinyo mo matong pung taranitoy makai taba matanda wanggoy police station ki manung sanwa samarauda sakang daba sing na Chinese hand grenade amatam namle bom madu Imphal West District ki wanggoy police station ki manung sanwa samarau masu sinma hall manak tiki wangkai mayum santa ko bamiyo emagi yim da kinba Airtel tower ki outdoor cabinet install tori batu da tanam bani hairi bom madu lerem patheng na batiki wanggoy police station na pau pira ba matung da wanggoy police na state bomb disposal team da pau pira ba matung nungtel pung ani minute manga sa pamatam na bom madu tek kai da na lokthok laga pung ani makai ta matam da nareng konsin da so open yaw da thugai kre Sangai festival ke bangoi na Imphal East Police na lokalak routine section thorang sarok oina ngasi hata manaing kolda cordon amasung search operation sa takre operation na to kamari lain na nan Manipuri mari yaw na nupa tara mga amadi na pitaret se sang suni yaw da bagi porompat police station na makata ba verification gidamak pukre Imphal East District ASP ke Megasan tagmi makada additional ASP operation mutum Kumar Zin lusing duna sa takiba operation na to da DSP operation RK Sarle Naf Imphal East officer in charge ay Sur Kumar Imphal East command officer in charge ti Kogen yaw na Imphal East ki makok to ba official amad nupi personnel sing na sarong yaki ngasi ka operation nato da punan nupa sa ni humbatra taruk amad nupi marputra taret che sang suni yaw bra madi anti social oy polam pobra hain sector ki operation nato ko mari lain na Imphal East ki additional SP mutum Kumar sina phongtorak pada hata mana ingkol area da anti social oy ba mi khara leire haiba thajaba pa yaba pau maphang badagi operation adu satabani Imphal East ki SP ki supervision makata na Imphal East ki tongan mafam da songai festival gi mangoina na second tharang lokat ki saruka moina search and cordon operation lokat ki gani loina na miyam na police ki tabak tharom da mapung phana mating pangbiyo hana additional SP na appeal torkli panbiya badi Manipur lenga na calendar festival oina thas ki kunma thoi gi hawtun numi tarani suma satakadoriba songai festival asida Thailand Princess Mahasakri Serindorn yauna leibak kaya gi mihut singna festival asida saruk yabagi yagani haibi wafam laikrabani angang thokdo matau mandaba yamna sathiba thabak Imphal East ki khoi SP sar na ga detect to bidana mayam thengna biramani kaknaba paw ma leibidagi masigi jaga se khoina koisalaga wanted elements sing leibra aina khoi check to jabani Imphal East police ki oiradi mase routine work ne na dum khanbi basu yare maside jida masagi saktak se yaudaba aina yadaba posei kle yaubra nisa pani kari kara leibra haibadu check to jabani mase makhata na khoi Imphal East na khoi SP sar gi mieng makhata na muk satha jagi ni Imphal East bajidi India amugumani jasu na tabani aduna praja section mayam jina chu pokoi da yamna cooperation pibire makhata na chu pibigini haibagi thajabase ai thamjage Manipur Sangai Festival 2018 ni manungda Cube 10 Technologies Private Limited na kudol tamga doriba Sangai Open Mic ki website ba se minister en berena hangdokre www.sangaiOpenmic.com hariba website asida hawgalagliba singer dancer mimicry artist amadi atai artist singa register tawjeduna platform asida masagi haithoi singthoi sing adu utok sabagi tanja ma pigadauri saliba thas ke kunma thoi ki kuntra phauba hapta kangjai bungda numaina wanam khotegi pangthok kadar pathorum asida saruk yana bagi tamak website asida free da register toba yaragani VIP officer amadi bureaucrat kaya nasu miyam na thoidona khangnaraba artist single loina na sangai open mic da saruk yadana hawgalagliba artist guide tawbata natana makhoi gi performance sing su utkadauri se minister masabang na website asira register toradana minister MLA ba officer sing register tawdana saruk yabi yo haina appeal tawki District Health Society Bisnupur Sindhan District Level Healthy Baby Show Competition 2018 ngasi Bisnupur ki kiamba ningsing sale da pang thokrai thoramadu da district asigi AC2DC D2 Singh CMO Dr. T Manihar amadi Medical Superintendent District Hospital Bisnupur Dr. N Bino na saruk yaki category ohum thona pangthoki pamasa phaba angang sangla number da mako mathang taraba singda certificate abadi selgi manapi tona pung thakot ke loinena ahanba ni subam su ohum suba mana lokraba angang sing adu thas ki November 19 da pangthok da level healthy baby show competition da saruk yagani hairi BJP Thadolomlaga Congress Sanglakiba Tongan consultancy Marigi Tagi ex candidate Ani Yaunami Tara no Okre Taran Opiki Taramata the opposition gi losing body Bahani Minister Okram Ibopina BJP Marum Pradesh na losing Balangapu Matau Nintina Tau Dagi Mahiroi Kunai gi
फ्यूचर कन्ननबा जुडिशियरी ने खुद थिंगजलकपदा ऑपोजिशन पार्टी बु मराल सीदुन लैबा ngamba पार्टी नि हाइना सैरकली कांग्रेस भवन द पांगथोकिबा तराम ओपकी थरम अदुदा इबोबीना मखाताना एमयू की थोदोक अदु स्टेट असिदा पालेब लाइंगा आसन एजुकेटिव अमोइना लौफम थोकपा दायित्व लौबदा लौदबा अमदी तौफम थोकपा मथौ निंथिना तौदबना मरम ओरका महिरोय सिंगी पुंसी कंदबा यारोय हाइदना कोर्टना खुद थिंगजलकबनी एमयू की थोदोक अदुबा पालेब लाइंगा आसन कांग्रेसना इनसिलगा तोहनबनी हाइना मराल सीबसी अफबा लाइंगा बगी वही नते लैबा कसगी नरेंद्र मोदी ने लुसिंग बलेंगा अमदी स्टेट असि लेंगा पु लुसिंग लिबा से मिनिस्टर न तौगनी हाइदना फोंदोखिबा वाफम सिंह थबक तो ऑनथोक कदर खंदना प्रजा सिंह गाइदना लैरकलबनी अदुबु लेंगाना पब्लिसिटी प्रोपेगेंडा ओइना तौदना लैबगी मियामना लेंगाक अनिमकपु थाजदबनी हाइकी कांग्रेस त संगलखिबा मियोय सिंह अदु लमलाई म्युनिसिपल काउंसिलर तरुक यावना सोशल वर्कर नि हाइबा बिसकमा कैराव अमसुंग लिलोंगदा मिखल थेंगनखिबा मियोय अनि अमसुंग सुजानपुर की 14 तुइबोंगदगी मेंबर अमनी कांग्रेस संगलखिबा मियोय तरामक मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी मेंबर सिंह पार्टी अदुगी लंग्यान फी हुक्तुना तरामना ओके हदकी मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाकोक से गवर्नमेंट की बात लेके कोई न डायरेक्ट कंट्रोल करने की है ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर को माकी मकान लेके बीजेपी की मंत्री ने बदला कोई आधा प्रेसिडेंट का मिनिस्टर का अंगम गंभीर सलगा कोई मणिपुर यूनिवर्सिटी से कंटिन्यू छात्र की लाइफ से कंटिन्यू हाई आधु करते हैं स्टेट गवर्नमेंट ने अगर सेंट्रल की यूनियन गवर्नमेंट ने लोकल है मणिपुर मगो सिंगल सिजो उसन नजो यूनिवर्सिटी मोड के मोजो हैना मोइना रूम येंगदा लेबो मदुदेगा एडमिनिस्ट्रेशन का शोय पदो पोकना गारोय मोइना तो ना मणिपुर की लेबा छात्र की पुंसी इंस्टीट्यूशन की मामा बे गारोय हैना कोना को थिंगरते बस इकाई नहीं है कांग्रेस से ताकि दिरनो मखोई प्रॉमिस मखोई सक्खि वसक मयामा मसिबु ngapi muhutta one kaineba एंटी पार्टी होइबा एंटी स्टेट होइबा ओसिन थोरांग मयाम सु उबकांता मयाम सु पामनरक्तब मक्सी सरकार से अखोइना इंथुबगी दरका ओइदरे ऑफ द ओन फोर्स एंड ऑफ द ओन रिहाइनी वेट मखोई मरांग पुलुम ओरकांता मसा मतोमतना निखारकदबा दुम सरकारनी मतंग स्वास्थ्य ब्रेक मलौजगे ब्रेक की मतुंगदा सुजनद्रबा प्लास्टिक बोतल बु निंगथिना सेमदोक्तना युंगी सुमजित ओइना माइ पाकना पुतोपगी स्पेशल रिपोर्ट अमदी मणिपुर अमसुंग मालेंगी तोंगान तोंगान इ पाउ सिंग पुदना लाक्सगे पैक न्यूज बु मियें तादना लेबियो मयाम मुखना तराम नौसरे बलेतना सिंग मखाता पाउ मयाम द पिजरी उसम कृष्णमदी महाकी मसानपा उसम अशोकना सुजनद्रबा प्लास्टिक बोतल बु निंगथिना सेमदोक्तना मिपुम खुदिंग मगना सुजनरिबा युंगे सुमजित माइ पाकना पुथोकली हिरम असिदा इम्पैक्ट न्यूज के रिपोर्टर भक्त तौरांबम अमदी कैमरा पर्सन पी बोबो की अखनब रिपोर्ट अमा चक्चा हाइजानबा अमदी थौदो वाथोक्ता मियामना यामना पामना सिजिनरिबा वाटर बोतल असिना अकोइबा अमदी मियोइबा खुनाइदा पिरकलिबा चैथेंगना मरम ओइरगा बटल असी मदौ करमना अफब मोंगदा सिजिनबा यहनगदगी हाइबगी लंबी थीबा होनरगली कुंद्रापंग केंद्र की मनुंग चना सिंखु अवांग लेकाई लेबा उसम कृष्णा अमदी महाकी मचानुपा यायमा उसम अशोकना मियामना अरेंब पोलम ओइना हुंदोकलवा अहांब प्लास्टिक बोतल सिंग असिबु खोमजिनदुना एखोइना नुटीगी सिजिनबा युंगी सुमजित ओइना माइ पाकना पुथोरगली प्लास्टिक बोतलना अकोइबगी खल कायनबग लोइनना पोल्यूशन थोनबगी मरोइबा मचाक अमा ओइरकपा असि खरदंग ओइरबसु सेमदोकपा यानबा पामै थिरकपदा अहांब बोतल सिंग असि निंगथिना सेमदोकलगा सुमजित ओइना सेमनसी हाइबा वखलोंदा चंगसिलकपना ngasidi ahangba batal singdagi semba sumjit mai pakna puthokpa ngamle बटन से मरोइना सुम सक्सा हाइजाना तौरो खोरो मिनरल बटल से लोइ सिनै दिनो अदो सिनब लोर काना मासे अखोइ फजना मफम चाना थमदि फबको आदे पुखरी दो कोंगमानदा तै तै मयाम तरम बै थादोक मांगन लिबा कोइना आंगांग ओरिंगिदा हाइतारे इसिंग चाउ मतम सिदा प्लास्टिक की प्रोटेक्शन मयाम जना हाइता फुन केत्र मांगन सम एनवायरनमेंट दा कोइना कितंग शेयर लोबुंग अमदी ना अदु वखलोंदा साजावन अदु हजति मयाम सुम सीबीबा हाइगरा कराइगरा मयाम पामनबै डिमांड जने हेलकुना मसेसु इंडस्ट्री मसा मोइना तौरगा कोइ लंगबै फै चत्रकसु युमदा लेंगदना दम लैरगा कोइ म्याम से कोइ मंगाम तराम पुनसलगा दम तौमिनबा याबा थबक अहान बोइना प्लास्टिक सुमजित सेमनबा होनरपदा करिओ लेकाय लंबी लमहांगदा चत्तुना अहांब प्लास्टिक बोतल खोमबा चक्पदा मियामना अंगावबा मतौनी हाइना लाना पाथोक पिखी हाइना उसम कृष्ण फोंदोकी अदुबु महांगना निंगलिबा खंजरिबा खरदंग अदु थबक ओइना ओंथोक्तबा यादि हाइबा अचेतपा फिरेम अमगा लोइना चंगसिनबदगी ngasidi mai pakpa ngamle loinana मियामना महाकी सुमजितपु
पामना लेजगे हाइना मखोंग थोंगना लागले अहांग बटल मखोई युमदा थिनबिरकपा फावबा लेरि हाइना उसम कृष्णना अपेनबा फुंदोकी प्लास्टिक की अहांग बटलना इन्वायरमेंट दा पिरकलेबा चैथेंग लबुक लमांग मोसिनबा लोइनना तुरेल खोंबानगी इचेल थिंगनबगी मचा अमा ओरकपा असि ngaktoknaba mahaki oiba thawdang khara lei haiba yumphamda plastic bottle lagi plastic sumjit sanabagi thabak asi paikhlakpani haina usam krishna phongdoki ina tawina mamal oina harudreba ko adum leibiri ba kambu sina more rom dai tholei bese samani phu dei ni yankai bo dum pi haunina aigi matam changbasi yengbira kan moi rupa sam yankai yankai isang de dum thambiram bai tar more dei puthori pose akoina adum dominate to bunga makani habi athajabuduna in thamjare loina akoi semilon da su कोई मपान सर की तब अखोई इसाद लाक्सबगी कइनोमसु लेरे जगह जगह द लेबा सिंग द तम द लेबा सिना उसिंग पाइ चासिंग सुमाइना आइना सिमजरिबा आइना तौजरिबा सुमाइना अखोई कदिम लोइन तौमिनरगदी अखोई नोमदि यामना लुबो नानबा प्लास्टिक लेजरगसु को सुमांग मांगहन्दना मोइ लोइमक सिनाबि याबगी टारगेट ना आइना खनजरि प्लास्टिक बोतल की समजित सेमबगी थबक असिदा मपुंग ओइबा थौदांग मा लौरिबा उसम असोंगना फोंदोरकपदा नहा अमा ओइना प्लास्टिक बोतलना मियोब खुनाय अमदि अकोइबगी फिबमदा पिरकलेबा चैथिंग असि खरदंग ओइरबसु कोहनबा पानमदा बोतल सिंग असिदगी करी सेमदोकपा यागदगी हाइना थिरकपदा बोतल अहांगबा असि निंथीना सेमदोकलगा समजित सेमबा याय हाइबा थेंगनरकपदगी थबक ओइना ओंथोकनबा युंगी अरेबा खुसु खलाय सिजनरगा तपना तपना थबक हौरखी ngasi lambi lamkhangda plastic bottle taba hek ubada nungaiba ma phawre haina usam asokna phongdoki usam asokna phongdorpada hojik phawda mapung phaw plastic sumjit ama sabada plastic bottle kuntra changi karigumba plastic sumjit lag ama saba ngamlabadi state asigi apunba plastic bottle lag kuntra hena kanaba mongda sinaba yargani haina asokna phongdoki नोंमा अखोइना बोतल से साइ लेकाइदगी खुमजन बसे लेक्तब कान हाइता अखोइगी सेंग अखोइ लंबी हाइता लंबी मताइ से 100 फ्लोर नाकन सिदा युमम ले मोइगी लुहोंगब्रा कैनोम थोकबा जाने अद बोरा से अखोइ इनाउ पाइ ममानबम दगी लौरे हाइगिना बोतल खुनदुइनि हाइ मासे नोंलेबा अखोइ मसिन ने कैने मोइ तेजु म्याम खनरनि ना हाइ मणिपुर लेब इचिनि इनाउ अखोइनि सिजिनाय बोतल जिंग से मफम चाना चाना अखोइ खोंबान लुपान लंथोकपगी हाइना बिसे थादोक पिरेगा मफम चाना कलेक्ट तौबिरेगा अखोइ मियोइबा समाज ता यामना चाउना मांगकदोइबा बोतल सी सेप तौबिरेगा नुंगाइबा लुबनानबा अखोइगी मणिपुर मा ओइबा मटेंग पांगबिउ हाइजनिंगी मणिपुर स्टेट खक्त नतना मालेमदा प्लास्टिक अमदी प्लास्टिक बोतल न पेरक लेबा चैथेंग असि चैरक असिदा उसम कृष्णना यामना इनोवेटिव ओइबा मोंगदा प्लास्टिक बोतल बु युंकै स्टॉक सेंदोकपदा सिजनरिबा सुंजित ओइम अमा ओइना पुथोरकपा असिमक स्टेट असि ओइना प्लास्टिक बोतल न पेरक लेबा अमांगबा असि थिंगनबगी यामना चावबा लंबी अमा ओइगदौरी कैमरा पर्सन पीबोगो लोइना बाउदम जरिबा भक्त ट्रॉम्बो इम्पैक्ट न्यूज चिंखु हुमद्रा माथै सुबा नपिलाल निंसिंग थरम लालेब दिसेम्बर 12 दा कोनुंग लंपाकता पांथोलकनी हाइना हुमद्रा माथै सुबा नपिलाल निंसिंग निमिट ऑब्जर्वेशन कमिटी ना फोंदोरकले ngasi waimam laikai da laiba PPCN के ऑफिस दा पांथोखिबा पाउमिसिंग उनबा मदा कमिटी असुगे कन्वेनर ए लांगदोल लाइमना हाइ ngasi manipur ke tongan tongan bandu pilup kaya munsinduna committee ase assembly committee asina matam amada labdam asugi ima singna iramdam asugi tabak lokhiba thodang adu ningsingduna thoram asi pangthokadabani handaki humbudra mathoirak suba nupilal ningsing numit ase ziribam amadi more dasu committee asugi makada pangthokani hariba thoram asida manipur gi miyamna sel amadi wakalona singba mating sing pangbiduna mapung phana pangthokmina se loinana kanaguma mioi kharana nupilal gi mingda sel khaibgi thabak hek hek sathaba mamangda yaukre hariba thodok asi karigumba committee asin thengnarakadi sabsaba thabuk lokhot kari haiki Pilan Pilan Observation Committee na sinjagadoriba Pilan si da leiriba lebaks da akoigi kunais da leiriba mioi khuding mana karu yamina si amasung khundaminariba jati khuding mana sung Pilan ningsing bisi saru yamina si loina na miyam dagi su angamba sel mateng pangbiu United Kingdom की House of Commons London दा महात्मा गांधी सम्मान अवार्ड खुसिनरक खरबा सलाई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन अमसुंग मैनेजिंग डायरेक्टर नारेंगम समरजित ngasi Manipur की सिंगतम अमनी तोंगान तोंगान बफरुफ सिंगा तरान ओखरे तरान ओपके थरमदो ऑब्जर्वेशन कमिटी ऑन United Nations Day 2018 असुंदरा इम्फाल इसकी तोंगजो पार्ट 2 क्वेरौ दलेबा यूनेस्को क्लब मणिपुर की जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर टी एस चंद्रमणि की संकाय दा पांथोके थरमदो मनी लेनेना नारेंगम समरजिना फोंदोखिबदा महागना टाइटल असि फंगलकपदा मणिपुर मसा मोइना लमदम असुगिदबक साउथोक सब पोई लोइना लालेबा नवेम्बर 19 दा रशिया की मॉस्को दा लैबाक यांखैना सरुक यादना पांथोकदबा थोरम अमदसु मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी ऑफ द 21st सेंचुरी के अवार्ड अमसु लौबा सत्कनी हाइना फोंदोखी माना मखा तारदुना
Manipur kunai asi malengi tongan tongan fam singda masak tang na bohona pada international connectivity da mai onsen bagi tangai phadaba lai marmadana atopa fale bak singa apaba bari thamba ngamna ba madi state asiki economic status phakatna bohona bada overseas connectivity to ma thok tai haina phongdoki recognition hai base yamna mathuk tai tobutabu recognition hai base karigumba aikoine apply torba matungda phangba recognition du nate aikoine pamjari badi adubu ngasi leibak malem sigi oiba network ama aikoigi oina sagalakta yadaba tanja amadi oirei maramdei matam amada lambi thongda amadi tongan ba commercial area singda aikoina Myanmar ga Burma ga aikoiga awaga aikoiga lalol tiktok mineramba amadi somda tongan ba ahomga aikoiga lalol tiktok mineramba sigdegi hentoraktana ngasigi kunai asidadi ngasigi leiriba chatnabi kangon asi yenuraga amadi political gi aikoida will dugi magi asonba amadi akanbado madu thidukuba matamda tasengna ikoi ase international connectivity da akoi mai onjandaba yarataba popum amaka klai National Institute of Technology Manipur amsung Nivea Consultancy Private Limited singjamai na sindra startup week in gi event ngasi langkol da laiba institute asigi campus da haukhre thas ki taranipan phau pangthok kadari ba event asida NIT da tamliba mahiroi amadi atop institute kaya de lakpa mahiroi singna sargyari event asigi mathang da Nivea Consultancy Private Limited ki managing director Erozil Namarapam na haikibada Manipur da startup ki ihau asi kankalakle Manipur laingak nasu scheme kaya paikhatuna startup tongning basingda senthang power pitari adabu landamas lariba technology ki lamda kutsa hairiba mioi sing asi mapan yona thabak tawba ngamdabagi khudong sadaba kaya thengnari masi koknaba badi global level da makhoi bu putoktana aphaba entrepreneur ohenaba pandamda startup week in git event ase pangthokpani haiki Sigi kanosidai khalakpa top 3 team dusu akhoi Asia Pacific ki competition tawbada akhoi moi thaja doini ado sigumba akhoi gi Manipur gi startup ki scheme gi leiriba mayam opportunity mayam laibnina akhoi Manipur leba ngang sing su moi gi business idea sing to global level da puthokpa gi akhoi na platform ang semba haujarakpa gi mongam tawjabne jibodi idea sing jana mana local soida business am hauraga soida dum tawbni haiba gi lotion jabain tawedo akhoi na pami sidi sidagi tholaga akhoi idea sing su global stage da puthokpa yaba kai leike ai adu magi akhoi na khara experiment kha tawjaraga ngang sing su platform am pi be damda akhoi hona jabne Kansipurda laiba SI school gi manga soba annual school day ngasi school asiki campus of pangthokre annual school day gi thormadu ko mari laina na board of secondary education Manipur boss sabna logba sai asiki high school living certificate examination da computer science ki subject topper takhe school asiki mahiroi da sirom zukesor memorial award kusinaki laina na best student award best attendance award certificate of honor amadi school fest overall team champion amsung overall runners up takhe mahiroi singda manapi dana puning thapatki Anti-Drug Abuse Campaign Committee Mori na Phakalakpa Lupa Koti Amarongi Selfam Oigataba Drug Sing Mai Thadra Mahan Kre Committee Asina Mori da Drug Yonba Suzinaba Tingnaba Sang Silakkiba Khongjang Saruka Moina Namit Karanigi Mamangdagi Mori Town Amasung Ngamkai Paringi Mafam Sigda Drive Sataki Drive Aduda Yamnaba Heroin Fogder WY Tablet Amasung Kani Kaya Phagat Pangamki Phagalaba Drug Singadu Hill Tribal Council Mori Office Pamangda Mai Thadra Mahan Ki Committee adugi convener Kop Kangtina Committee asuna toina satarkiba drive asina ngasidi drug saba kaya ma drug phagalak phanglaktabadagi masa mathanta rehabilitation center da sangba yahongnarakle hairi Committee aduna more khaktana tana Manipur ki tongan tongan pham singda leiriba civil society organization sing amasung Manipur government ke maikai dagi su committee pu mating pangbiu haina phongdoraki Drugs launa amuk chaga doba mayamdo asidagi akhoi kanba ngamkhre haina lawje asina takpadi 70-80% gumadi akhoi success oikhre aduna ngasi thadok liba drugs sing asi chawrakpada international market ki rate mak ni akhoi khangjade adubu crore mathak ki problem oigani haina thaje aduga makhata na akhoi chathaba drive asida sarkar dagi oigara CSO mayamdagi su adukki matik akhoi mating yam pami mayamna mating pangbiyo High Court Bar Association ke kuni palak suba foundation day ngasi singmerong dalaiba High Court ke auditorium da pangthokre ngasi ke thoramadu da Justice Rawalingam Sudhakarna learned lawyer singna hari laireba miyamgi awaba tabidana manung hanjin na leiba pham da satna justice phangan naba
hona naba appeal tawki High Court Bar Association sidana pangthok ki thoram adda laioi khraba association si ki member sinda laisu katki ngasi ki thoram adda association si member singna saruk yaki to give access to justice to the districts to reach the Manipur High Court. So therefore, today let us pledge that within a mere matter of 1 or 2 years, we will ensure that the legal literacy reach through the members of the bar should go to every district, and participating lawyers should come forward to go and propagate the ability of law to reach and give them solace if they have a legal problem. Sahi asig July the Board of Secondary Education Manipur lauduna pangthok kiba teacher eligibility test TET 28 result lauthok le ariba result asi website www.manresults.nic natraga www.bsem.nic da saglaga yengba yagani hani loinena test asi pass tarpa candidate singna December manga dagi isage admit card adu udlaga certificate lawba yagani haina Board of Secondary Education Manipur na thadrop serola mana hairi Amam sogi hana prasin oramba laikitraba Hanif Sagi laikitrabi komon tarongga mari lainana ngasai WhatsApp group Masawarana selgi mating pikre ngasi All Manipur Muslim Stance Organization amam sogi hata dalai ba office ta pangtok ba thoram amada mating adu pikibani Taramathoi suba Hanif Saha gi death anniversary program asida ikoi angamba mateng khara khajik khainaraga mateng khara pangjabani hairiba paisa asi mateng pangbiraiba masora group ki member sing yamna thagat chaba phongdok chari makhoina chokthaba naidana amasung hannaba leitana hogiba mamangda thokiba peace and harmony gi thodok wathok amasung awana taba natural calamities ama amada ikoi masora group ki member singna angamba mateng mafam da ikoi mateng pangduna lagi Hausi sanabgi pauda State level Women Open Hockey Championship ta the Ideal Club Sagol Bantera kai thilmai pakre ngasi ayuk Kumalappak Hockey Stadium na sanaki ba championship asigani sub league master the Ideal Club Sagol Bantera kai thilna Common Stance Club Kongmanbo Panjil Tark Saina da Mighty Biungam ke match asi the mai pakraba the Ideal Club Sagol Bantera kai thil ki sanaroi ke Selviana match ke kuni thoi amdi kontrani thoi suba minute singda Panjil ani aduga W Mary na su match ke kontrok sung yang kai suba minute singda Panjil ani san bangam kibakalina ki aing dia madi ke Ronika ni na mas ki taret subam sung untrahom doi subam minas sing na panjal amamong ngasan ke Manipur hockey na sinra sa tarliba hockey championship asida no pigi team mga na league match sing dato hem tanari championship asika he ngai usana ga om sub league ta the Ideal Club tera ka khilab di seo sing jamai wa mang ketri lai kai ani na lamba taunara gani State level Men's Open Hockey Championship ta Common Stance Club Kongman amadi Hockey Union lari mamnai kai ani mai pakre ngasi nungthil Kumalapa Hockey Stadium na sana ke Men's Open gi mari subal league ta Common Stance Club Kongman gi sanaroi KSI Wangamba madi TS Krishna Kumar ani na panjal mari and Becker na panjal ani aduga W Gajendra K Divesor and Uttam PS Malimgan bam sung M Bravery na panjal amamunga sandra Pham Yaskulbo panjal taramanga sunada yamna laksa na mai tiba pibangam ke Sathari ba Hockey Championship asiki ngasi sana ki mga so balik na Hockey Union lari mamlay kai na Bisnupur Hockey bu panjal mari ema damai thi bibangam ki message da mai bakra Hockey Union lari mamlay kai ge sanaroi ti Ricky S Suresh M Ramen Kumar of DW Amarjana panjal amamam san ki bakaloina na mai thi horaba Bisnupur Hockey ge amatangara panjal adana M Amarjana san ki Manipur Hockey ki mi makada sathari ba State level Men's Open Hockey Championship sida nupa ge hockey team tarena saru yadona league match da kanmala ba tawnari Satarli ba Hockey Championship asiga hayeng nungthil makata balik ani sanaragani Humpumari Suban National School Games ki saruk amo iriba fencing masana da Manipur overall championship oibiya bagi tanjama phangkhre ngasi Kumalapa Sports Complex ki indoor stadium na sana ki under 14 boys ki individual foil masana da Manipur ki fencer loyum ba hawam na goal Bihar ki tusar na silver medal amamam lawbangam ki bagalana
Under 14 boys ki EP masana da Manipur ki 8 thomana gold aduga Jammu and Kashmir ki Supiana silver medal amalobang ke Satariba fencing championship asik ngasi sana ki under 14 girls ki EP masana da Manipur ki Nelsi Rose na gold aduga Jammu and Kashmir ki Ragi Verma na silver medal amalobang ki bagalona under 17 girls ki foil masana da Manipur ki Khushburani na gold aduga Manipur ki M Mona na silver medal amalobang ki School Games Federation of India ki me makha da Manipur ni yubu oidina Kumalapal Sports Complex ki indoor stadium da Satariba fencing championship asida India ke tongan tongan fam sing dik lak patim tara mapan digi sanaroi satret kuntra na magi kangrup singda thoi hen tanari championship asika heng loisin bagi tharam pangthok lagani Anba Oinam Charlie Singh Memorial League Kam Knockout Kendra West Kang Tournament Kong Thokzom Kendra Kangkot Mai Pakre Singjamai Singa Matak Talaiba Singjamai Gi Kang Sang Dengan Sisana Ki Tournament as League Match Sama Da Konthokzom Kendra Kangkot Away School Kendra Kangkot Pupanjal Taramathoi Mapan Da Mai Ki Film Ki Oinam Romena Mahaki Apu Pagi Ming Da Katsaba Kang Tournament as Manipur Ki Tongan Tongan Kendra Sit Lakpa Kangkot Trahum Da Group Mari Tok Na Kai Tok Tona League Match Sing Da Thoi Hen Tanari Manipur Kang Association ni Makada Sinjamai Kang Association Sindra Satari Tournament as the Kaisantong Kendra Kangkot Amadi Nambol Kendra Kangkot Anina Hayeng Lamba Tong Naragani. Unite Subha Senior Men's State Level Basketball Championship के फाइनल सानना बसेम साबलोई करे मणिपुर बास्केटबॉल एसोसिएशन में मखादा ब्रह्मपुर नाहबम नाइकाई बास्केटबॉल कोर्ट 17 लेबा चैंपियनशिप असि ngasi ayuk sana ki ahan basimi final da WUYC Wangkaina Model Club singa makabo point nyakham afan nyakhai ni thida maiti film daga championship asि ke final samungam ke basketball championship asि ani subal semi final dana CYCL singa mathangna Eastern Sporting Union Ferris compound of point Marfuda Nipan Humudra Humdoi da Panchi View Kibagaloina Championship as a final match Sanana Basam Sabah Kre Manipur Tongan Tongan Farm Syndic Lakpa Tim Tarana group Anitona Kaito Tonak Lick round match in that way and Tanak Kibagaloina Championship as a final match Tasiki Taranipani Nukipung Anita Sana Ragani. With the bulletin as alliance of Miamda Tamzari. National Praise Day की थोरम पांच थोकरे DIPR research और पाउमिस द आयुष्मान भारत ने तो कतई पाउमिस द CM IS टिकट खुदों सा पंगलकने हाइन से मिनिस्टर ना लाउ थोकरे MU की वातो कांग्रेस ने इनसे लगत सत्ता बनी हाइन BJP लेगांग सिरुले मराल अपबलेंगा की वाही नत के हाइन आने ची मिनिस्टर ओ इबो बिना हाइन Amasung Anti-Drug Abuse Campaign Committee Mori na pagalak palupak wati amarong isan pang may kataba drug sing may tadra mahan.